riang bat kinong don benta hakajo karinsan. Ki san pesangut ki delegate Jong ke Meghalaya Pradesh Congress Committee ne kesngi ki lathep ya ke vote ke Jong ki ke election ban Jied President Bathymmai Jong ke All India Congress Committee ban bujli ke President Bashipor ke Sonia Gandhi. Kani ke jenge khun kalong hapedeng kinong yelam barang ba ke Congress umali Karjun Kharge ba usashi Tharoor. Kan san longru ka sien ka baningkong ki ar pusaw snem kinthi ba kaseng Congress kan Jied President u bandai na kayeng kasem ki Gandhi. Haba keren cikala patai kubor u Presiden ke MPCC u Pak Vincent H. Pala ula pentip baka jingtap vote kalas dang ha ke Pyrshah Paul Bejimin step ha Congress Bhavan. U Pak Vincent Pala ula pentip ru baka AICC kala thung ye u MLA na Sam u Reben Buden Ahmed ban kmi ia ke jingtap vote bat baka ballot box kan Pyrshah nong ba Delhi lasgi baar. Kat kum ke jing sngo jong u Presiden Bathymmai jong ka seng unsala banwan ra ke jing keladur bat ke jing pen papat ya ke jing long bat rukom terekam jong keseng.